Biraz şahos Hasan hevsöreke Parti Yeketi Demokratik PYD em spasite dikin ku tu bername Kurdvizyon ya denge Amerika'dayı de seri da me dixwast em hinek nirxandinin te bigirin. Taybeti de rojan davi de hevlen Türkiye, İran û Rusya zede bûne li ser Suriye. O de aliyekê de jî konferansekê li Soçî çavereye konferansekê li Soçî jî çêbe peşi ji bo temaşevanên me beşdarbûna Kurdan, beşdarbûna hevalbenda Kurdan ve çawa be de konferansa Soçî'de. بله سلاو و رز جبو و تماشاوانی دنگ امریکا براستی هر جوینه کی یان هولدانه کی اگر چه دبج بوی چارەسەریya siyasi de Suriye'de eğer Kürt de beşdar nebin bi taybet herêmên Bakurê Sûriyê de beşdar nebin ew bi encam nebe yani wê te encamekî cidî فعلی جبوی خدمت گلی سوری و درنخینه پیش برگ هزکی سرکی هزکی دموکراتیک همی پیک هاته به هفره و سیستمی که خود چه کرده بش دربونا وان هزانا و سرکفتن مازن یگل هم بری داعش چه کرده خاله کی سرکیه yani براستی چاره سریه کی سیاسی دموکراتیک جبوی آزادیا گل چه ببه و ام دوی باوریه دنه حتی نها برنگه کی بو جنها و بشون و بشدربونا کردا به تایبت و بگشتی پیک هاته ام با کوری سوری و چه به بگاو دوان جوینن ناونتوی دیگه چه دبنج بو چارەسەریya پرسا سوری بگشتی جبوی سوت چیجی yani حتی نهاش خو yani داخوازی عالیه روسیا و هیا جبوی عملی آماده ببین ما اویا اشکره گفت ام تنی وکو یک پارتی یا تنی وک کسایتی امی آماده نبود ام سرناوی ریوبریا خسر یا گلد هریمن عفرین کوبانه و جزیره ده هیا من سر ناوی وان تبلی ببین در وی مجلسین هریمن گنو هاتن رزگار کرن اوجی تبلی ببین چرا قاdı بچه دیر زور ده بچه من بجده به yani mane ev civin jubuy gişti gele Suriye. Enha ev şeş haft herimin esası bajarın mazın ye giring de Suriye'de eğer duve civine de ne ben ev civin tane hama rejim u çend kese Rusya wana tine mukabili hevdu pevişnaki biçim de Suud şijerunen ben hamal şamirunen. Bu ve civine ki bir rengi giringe حمی پیک هاته و حمی آلیان سوری دهنه به تایبت ام وکو هریما باکوری سوری ته دهبن و تشتکی گرینگ به و رنگ کی نه به جبوی براستی دانستاندن جبوی دستور کی نه جبوی پیشروجا سوریه حمی نرین به هر بین گفتگو کردن آراست و باشه روسیا ev daxwaza ve kabul kiriye yani ve xandina Rusya li ser bingeh ku te destnîşan kiriye em rast da gelo yani vekî Bakurê Sûriye ne vekî partiyek yan jî şexsek بله راسته یعنی دانستاندن می گوار چه بون حمید و چرچفه بون و انا آواناجی قبول کریه تدی دست پکی دراغاندن دنک تشتیدی بلاف کرن ناوی پارتیا بلاف کرن هنک هریم شو نخستو بون تده اویا هفدیتن می چه بون و دانستاندن می bu anar çe bun me narazî buna xwe vî alî de anî zimat me got bi vî rengî nabe eger bibe li ser navê herêmên xweser yani yek li Bakurê Sûriyê hene divê û temsîla hemî pêk hate yabe yani mesela divê di tenê partîk di do Kurda biçin nîne mesela hemî partiyên Kurdî yê hene hemî pêk hateyên hene di nav van rêveberiyê xweser de bi Ereb bi Siryan û bi Aşûrî herkes divê tê de hebe باشه rola Amerika tu çawa dibînî hinek kes rexnel Amerika dikin ku heza xwe ya rêbertiya cîhanê dest berdi de taybetî di qada Sûriyê de hinda bûye tene bi xêra Kurda o hevalbenda Kurda li Sûriyê maye yani rola wê gelek lawastir bûye gelo Amerika bi çi awayî tevlîbûna we li Soçî û taybetî jî li Cenevrê dinirxine dibîne Niha yani ez duê baweriyê demê Amerika jî dixwaze em hebin di danûstandinên ji bo çareseriya Sûriyê çi li Sûd jî be çi li Cinêvê be li Sûd jî eger nîqaşekî çê bibin ji bo pêşeroja Sûriyê bi taybet ji bo lijneyekî derkeve destûrekî ne binivîsîne
çünkü tiştek aliye Rusaj mer gotiye bi rengiye evji yani Amerikî ez bartkum ve dwe qanaat edebin gaveki bi rengi ve girin gibi yani vakit despeke gibi li am muhim de qanaat amede jboy herkesi bi taybet jboy Amerika am muhim Ceneve yani suçi dikarı bu vaku gaveki amade kariye jboy Ceneve ve çerçevede yani ev wilo dwe çerçevede de kabul bikin لوكو بديلك جنيف الآلية كي بهلن أوي ناب في رنجي به وكسجوا في رنجي قبول نكي يعني قالك علي دناب مسألة ده هنا جبوه تشتاق بيوسته وكو قابكي قد في أمريكي جي يعني قاب بابجن دي جنيف دي إيدي دفي أم هبن يعني دمي أز دبجم أم وكو ريفابريان خسر يقل باكوري سوري هنا فدراليا ديمقراطيك باكوري سوري مجلس سوريا ديمقراطيك نتهني جي بيك هاتين باكوري سوري بيكتي قالك بيك هاتين حافظين دي ولايتين دي قد سوري دهن جوان دي جدناب دهن جبوه تاني ائتلاف قل اسطنبول هي يعني جهنكي قل رياضة كوم دبن يعني هنك القاهرة كوم دبن تمثيل حمي قال سوري ناكن رنگی جرنگ گل سوری حمی یک دنبال مسد جی خود دیگره مجلس سوریا دموکراتیک دوی جنیو ده هب. باشه جنیو نوده هلوسته که گرمتر ج امریکا و جنتوین یک بوی هند بینین گلو yani بگوتن هبو ل هنه کش باور دکن که براستی او هم نتوین یک بوی هم ج امریکا پر زخ نکر که هن تداجی بگرن و جاره گوهرتنک ده هلوسته ده گوهرتنک ارانی هون چاوجری دکن نه yani جبوی و جاره حتی نه تشتکی پر برچاو نینه ام yani ve demehin yani jaradi برز دی مستور هنگ داخلیه ویچه بون تدی گوتو بو کرد دوی د پیواژویا نفساندنا دستور د دوی هبن پیواژویا چارەسەریە د دوی هبن ادبم او نزیکاتیه کی گرینگ بو فقط دوی گاوی وی پراتیک بین آویتن حتی نها جبوی وی جاره جوینا گل جنیو چه به گاوی کی بوی رنگی هین نهاتی آویتن جبو ما يعني ام تام نزانن وتشتكي ولو هبه يانتنا بلا ادوي قناعتي دمه اگر في جارينا بجي جنيف وكي جولين جباري درباس ويا بديتن جباري درباس ويا وهنا هنك تشت بمين جبوي جنيف كيدن وبفي رانجي تشقيسه دريشكرين وتشقيسه هشتن دمينه برسغريك ناكفن ريا چاره سريه دجبوه دوي بجرأت جدل جالیه نتوین یکبوی گاوی کی بی آویتن به تایبت جبوی بشدربونا پیکاته انگل باکوری سوری هنه ایدی سرچن آوی دبه بچه رنگی دبه اویا دانستاندن اوی دکاری بچکرین حتی نها براستی گاوی کی جدیج وی آلی و نهاتی آویتن و ام تنه جبوی امریکیا وینا نابیجن جبوی امریکا جم دبیجن جبو روسیا جم دبیجن جبو اوروپا جم دبیجن جبو نتوین یکبوی بخوا ام دبیجن گه بوی رنگی نبشداربونا هزین گلباکوری سوری هنه گه پرچه کی مازنج آخا سوری دو بندستی وان هزانا ده و برای بعد دخوازم دبر دا پرسه کی بکم هناك پسپورن سوری پسپورن پرسا کردیجی دبیشن هناك لوازی عالیه کردا دا جهه هبربند وان دا جهه دبیشن تبی کو هرم برفره کنترل دکن برواجی اپوزیسیون سوری کو پرچه بویا بنگه آخا هندا کریه نها پرانیه پشتوانه و چونه داعش نصره او لنو ولاتن هرم سیستم کوان لشکری هيا رهبرنی هيا لنکارن دنگ خب بگینن نکارن رکلام خب بکن دور داش رخرین وساج هنا يعني دور ده تشدي بيجي قالوا هون هناك تشتغل لواز دكن كو تبيكو اوقات سركبتن هي لارده تشتن بربتشاب هنا وهيجي حتى نهاجي بيشتربونا بعد قضا سوتشي يانجي جنيف ده تقوتو بيشكرين نها مسألة يعني دفرد قريداي چیه يعني ده عليه بمسألة هني یک شوال سر عرضه کی بهزبه او گوتن اوی بهتر به گهدار کرن و بهتر و دنگی وینا هبه ام دوه قناعتی دن که اویات شتکی راسته جبوه يعني اگر و بالا خدا به او گلک هنه ایگل استانبولی رو نشتبون آنها وال ریاض جاری کی دی رودنین گلک جوانه گبری دناف دسته هفدیتنا دون همیش خود درخستن
اف چه دیار کرن یعنی اگه نبهز بن اگه نلگوری اراده چارەسەریە ئافعلی بن یعنی چ قیسە حتانها چەند جوینا ژیرونشتن ئەوە چەند ساڵە هەنێک جوان خەولۆ نەپخاندبوون وەکی هەر تشتن ئەمە دەرکەت نەولویە یانیش بۆوێ هێزاتە لەسەر عەردێ هەبوێ دەنگێتەژی هەبێ یعنی ئەڤیا سەدی سەد ڕاستە دمینە چێ مەسەلە ji بۆی بەشداربوونا Cenevre'de yani ciye ditir henek hezin navnetevi demek gıvant iştana hesap dikin her zedetir pürzgeri kadar dikine yani lugor güya dike u güzmerete gotin devleta Türkiye fakat mesela ne tane devleta Türkiye devleta Türk eri pürzgeri kadar dikine duhazit işteki kurdatına be duhazit kurd hiç dengevanatına be لی کرد تکوشینه کی وان هی ول سر عرضه خو اثبات کردن جبوی به نوی هر وی هبن دمینه چه دمینه ایدی یان دوی ترک نرینا خو بگو هرن اگر نگو هرن جو و بین در باسکرین bu ve ben der baskerin dve mücarede mesela idi ser nezikatiya Amerika Avrupa Rusya yani hezen navne teviji dumine yani ma hatta kengi ve Suriye dibin tesira Türkiye'de beyan dibin tesira İran'da be nezikatiya Türkiye İran ve ev khodi tesir be yani em bu Hamid zanın dibinin na esası ser arde u heza arteş axwe yani Suriye'de tesir ki xwe çekiriye çünkü Beza grupin gibi fikirde izleden karıştaki bu ki Tayyip Türkiye yani mecbur ma arteşa xobine ama ev arteş mesela gele Suriye veku hezeki arteşeki dagirker dibine yani jwalateki di hatiye derbasi sinor o axa walateki di bu yejbowe yani ev demkiye dve be derbaskerin dve be guhartin eğer bu xoşkayi bdan ustandın neye guhartin gel vulu kabul naki ve lember ve na halveste vejhe bejbowe بتشقيسي دستي تركي ودستي هيزن ديتر يجي لسر عرض تأثيره كي خراب تشتكن بيك يمكن دسوري ده أو قيسوي درفتي چارسريه كي راس درب كهبه بيش جبوه أدبم قاب بقاب أفغانا وبين آبيتن لسر چو دمينه يعني براستيجي آن هاجي ودم بيجي إيج هزا خل لسر عرضه هي نتاني عسكري سياسيجي ما أنها مثلا أم لباكوري Suriye em hilbijartına pekdinin bir şeye ki demokratik ev irada gel bir şeye ki demokratik demetevli hilbijartına ki be ama bela hilbijartına asti her iş yerde binci ev irade ki herkes ve irade bibine ve rezjeri nişan bede çünkü bu zore be şer be pefçune hatta anha kesinlikle kari irada me bişkine o divan şaradı serkefti derket. هالبجارتن برسمن داوی بو از دیسا پرسکم داوی هپی بینا مده لازم خازم هناك سر رولا تركيا ام هناك دم بساكنين كيك شاوز تركيا نها بس عفندك ترولا تركيا نشان دا اوایك نيني تا اني پیش تركيا نهاج عفرين تينا پیش کو خطري هي gerek عفرين ورا پاقش کرن yani Afrin devre ki Kürde, Diroka da şey belki Çaya Kürda, Çaya Kürmenj'den asın, Kürda belge Osmanlı'da. Türkiye serçe bengehe Afrin yukarı hatırı dibine hızla opozisyona operasyona leşkeri dike. O tüji ve hepsori ki PD'ye nuhul bijarti. Gelo hun gefin, hun tehdit edilen ser Türkiye. Çima Türkiye olsa jibat etirse. نه يعني نزكاتيا دولة ترك نزكاتيا كي ببنجاهن تبنجاه قطنة جبرج براستيجي سينوري هاري بأولى يه تركي سينوري خوي بروجاواي كردستان يرب يعني جالية يعني جالي روجاواي كردستان تشتكي تايبت لهمبر دولة تركي نهاتي كرين إلا deme guvan irişi roj ava kiribe bersavavena hatiye dayin. Yani ag irişkare, ag dijminatiye be gele kurdla roj ava redike, ag be dijminatiye be pekhateyen Bakuriye Suriye redike devleta Türkiye. İşbu ve yani hesabın Türkiye naha bir rengi hani hesabı Türkiye liser Suriye hamiye bu hatta Mısır'e bu yani Erdoğan xavak halifeye ki nehiye Osmanlı'ya txost xwa ilan bike جبوه مرسي واليوي واليوي مصريبا دخواست واليه كي خوي دي الشامي جي تشبكه اف بلانوي حمي فالا دركتن انا
ایجار جبوی گل باکور سوریه به تایبت جبوی کردات شتک چه نبه yani Kürt tede bir tesir nebin divat işte gidi Suriye diçede be hemmi giraniya xaxtiye vena gibi kar bir derbe ki liva projen demokratik ya Kurda bixide ev tişteki bir Türkiye bir gele Türkiye nadı kazanç kirin tam aksi vena ve him beter vena bir dizif kirin jberge gele Kurd li ser axa xoya bi taybet li Rojavayê Kurdistanê li ser axa xoya û axa xwe parastiye li hember êrişê çetên herî hov wekû Daeş û Cevat-ı Nusra parastiye دولتا ترکی جی حتان ها اوانات دحفاندن بسرمه و بجاره اگر بخوازه به ارتش خواره چا اوان چته و برسف دیتن جنها بشون و اوه جی برسف اکی بگیرن یعنی کسی که سر آخا خواه هم اولو دف جوالات خبرناد تسلیمی ترکی ناکه جبرگ دخوازی ایریش بکه یان تهدیدات که تام عکسی و راستی برخوادانه که مازم به ایک ضرار بکه دوه ناده ودولة ترك بجبرج دولة ترك تب شرعية كوي تب مشروعية كوي جوي يريش بك تناي ترك دولة تركي يعني دخوازة تاني ريل بيشيا دستكفت كردا بجري يعني بشتي رزقار كرنا رقا أنا واد هري من دير زوري قالك جهاتنا رزقار كرن جار سريا سوري أوجد زاني جدي وبي أخافتن جباوي دخوازه به وی رنگی آستانگی و قریزان و پرزگریکان لپیشیا چارەسەریە دەربخینە و هەری زێدەترژی دخوازه لپیشیا به هزبون و به اراده بونا کردا دەربخینە سووریا پێشەڕۆژێ تشتێک ji bo Kurda tune be lê ev hetan ha çawa planê wê bibin ketin jin ha şûn vî wê bibin kevin bi berxwedanekî mezin wê li hemberî wêna bêsekinan باشێکێکی شاوس پرسا من داویژ ئەvە te basê hilbijartinê kir بکنی بۆ تەماشەوارن me ev qonaxa duyê hilbijartinê ev hilbijartin ji bo çine çima ji bo we girîngin na ez Kurt vêna bêjim yani ev hilbijartinên herêmî ne yani êd herêma dipêkitin di navçeya di bajaroka de em bêjin bajarên mezin de ê gihene ji bo vê giringe yani ev sê çend salin em xweberê vedibin sîstemekî me meclisa hebûn فقط او مجلس خدمه ما چه کربون او قیس حریم زده دست مد نبون گلک حریم نه هاتن رزگار کرن گلک حریم پیوسته یعنی خدمت تیده بکرن کار تیده بکرن بلدی دوی کار بکن دوی پیش بکن در وی کارن مجلس ها پیوستیه گل احتیاجه گل اوانا حمید وی بین پیکانین جبوم آهری گرینگ اوه یعنی دو مسئله هل بجارتنه ده موديلكي ديمقراطية بيشكيشي حمي سوريت كد ام دبيجن منها اما ام ملهف كريه حمي بيك هاته مثلا ليستا متنه ليستا نتوا ديمقراطيك سي بارتي عرب تدنه بارتي كي سوريان بارتي كي اشوري تده هجماره كي دي بارتي كردات تدنه قالك سازي ما بهذا نقاش كريه حتى ما اب ليستا درخستيه يعني ليستا كي هم رنگه پررنگه و به پررنگی ام مدل کی نه هي دموکراسی دخوازن لپیش بخینن جبوه اویا گاوه کی نه ام دوه باوریه دنه اف گاوا و به میناک جبوه حمی سوری و ام دخوازن و تجربه دموکراسی اگه دشار ده تجربه کی دموکراسی پر پیشکتی هبو اما عالیه سیاسی دجی عالیه اداری دجی تجربه می دموکراسی نه کمه بنگه کی خواه و ام براستی به اراده دموکراتیک به هلبجارتنه گل و گریداین کاری برای و برای خود دست نشان بکن باشه برس شاوز حسن افسر که پیدا ام پر سپاسیت دکنی جبو وان در خاندنده سپاس خوش سلاور زور